Kas timanti ko na ni Kabsat Sali. Dir man ang biyanang, ada kabsat ming ampun kada kami ngagkakabsat, jay ampun tinapintas ti biyag na. Isu nga amin nakasapulan mi, isu ti asitgan mi. Kat gaputan na singpet, gun dawayan mi matdaytan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Pare Nestor, nasiputam no rimwar ni Manang Mele. Saan? Ada kami ni narabid ko iti likod ti balay itay. Apay aya marisalay. Awan nga rod manante amin ije balay. Kahit anya kumaita. No agrosere, matek. Adamat bagay may ijayan. Kastamat nga kanayon kat. Naimbag no saan nga reklamo ni Leia nga anak na. Anya kumatibibiyang dadya nga Leia. Haan mat nga kasya tibiyag datadta no hangaga po kadana na ang kantatang me. Pinagadal da pakit din ni Leia. Isu nga rumbang lang nga agsubad datadta. Nang runakat nagrigat ti biyag. Naitangarod kahit nagrigat ti panagbiag. Inununam tumot nga min iday tinakiasawa. Naimbag ni Melia, tauray kaskasanaw, nakalpas iti panagadal na. Wana taga po data kadana na ang kantatang me. Nagagat nga men ni Manang Mele. Ta nagtrabaho day bayat ti panagadal na. Kontrabida kamat nga. Imbis nga siyak ti kakampim ta kumarinak. Ngamhaan mat. Dahil samat nga Mele tayan ti simpatyam. Lay, bagbagak lang mat tagpaysaw marisalay. Adak manan Manang Mele. Nay, si ka magayam sale. Umunag ka Agyamanak Manang. Aywan, nag-ala ako na iti ikubag. Tanaimbag lang nga pangikabilak iti groceries. Tanay, awan man ang tamin medyo balay. Nakita ngamin nga nag-grocery kakat. Nala, mapanak ko ni Diya kusinan niya. Takita aknoan niya dagiti awan iti balay ta iso ti alak. Ni, apay nga haka nga hangay. Di mo samat kayat nga mapanak iti kusina? Ay, nisan mo't. Alaing kalatan iti kusina. At daamin ijay tay pinalingkik iti kalman. Ne, hangka ko mga reklamo atan Laglagi pa Manang Mele. Amin nga datadta kanyam, gapu kadana ng kantatangko nga ng padakal kanyam. Nuhan nga gapu kanya da, han nga kasto ti kinapintas ti biyag mo tadta. Alawan ng ading ko, mapan kan iti kusina. Wan, diak malipatan da itasali. Nasaya at mat nga ruda. Nuhan mo gayam nga nalipatan. Tano nalipatan makat ipalpalagip kulad ta. Nanang, awan mo't tandag iti grocery ngayon simpak iti kabinet. Ultimo kape kan asukar awan mo't tan. May samot adilata kan noodles di nabatin. Kwa nga minan ako. Imay ni antim asali dito'y itay bikat. Awan ka nung amin ti masapsapol da iti balay da. Kat, dito'y balay tinaggroceryan na nanang. Unay mo't tan, awan pa imbati na. Kanayon mo't lakas tan tararamidan na. Ay, abuswan da tayo na. Ala, bye-bye amo na nako. Kat, kumusta tilakad mo? Ay, wan gayam, adantay visak nanang. Inton umay alawas, agpasyudada kon. Urayak ti flight ko. Matuloy nga ruden ti panag-abroad mo, anak ko. Wan ananang, nagbayag kumat nga inururay da ito'y kat. Ay, madanagan nang runakad da kayo laang ti mabati dito Naimbag kumaano tsaka mo ti ugali dagiti kakabsat mo. Amangan no nakarkaro nga abusuan da kayo. Awan pagdanaga manak ko. Kabaulak ti bagi. Awan pa nagtalag ko kadagiti kakabsat yun, nanang. Ne, nag-abroad matgayam ni Leia nga anak mo Manang Mele. Wan ading ko. Nabayag nga inururay na ti panag-flight na. No jak pa'y nakita dagiti impos na. Hangko pa mo nga nag-abroad gayaman. Umadu nga rod man nagti kwarta mamanang. Aywan, sponsoram tuman nga rod jay cake ti apukok niya. Ag-birthday nga minton maminsan nga bigat. Kan may sakanto akadagi jamang yawat iti blue bill niya. Amok nga doon ti kwartam. Karkarotad tatanapanan ija abroad ni Leia.
Ay, sige taibagaktukin nila yung anak ko. Sapay kapampanaw na. Saan pa yan nagsweldo? Imposible matanoawan imbati na nga kwartam. Ada! Panawan na ka nga ron nga awanan. Adamot ngam adda ngamin pa kausaran day jay. Ne, may muta na kami sa matan. Ay naman ang mele, nuhan nga gapo kada na ng kantatang me. Han nga pumentas ti biyag mo. Ala. Wunan ading ko. Siya akong ti makaamu iti cake ti apukom. Kanjay blue bill na. Nanang, di mo't pinatawidan da kayo day di lolo kon lola iti sanikwa? Aywan ngam gapo iti kinasugador dya ma'am. Ay, awanan. Nailakon dya daduma. Dahito lang nagsaadan ti balay tayon tinabat-bat. Tay dagangay ang nagsaadan ti balay daan ti Meli. Impatawid na mo't laang kadikadakwada day jay? Wan Di mo't ampon ni Auntie Meli. Api nga inikanda pa'y laang ngay. Kat pinagadal-dala nga rudon. Ne, aywan niya. Adda isingasing ko nanang. Nungay ilako tayo day ti basit ang nagsaadan ti balay tayo. Ta ijay tayon balay da nga agnaad. Ay, uwan. Wey, mayat data nga suggestion mo. Maaddaan tayo pa iti kwarta nanang. Isudakit din ti agnumar iti day di adaga. Kat ampun laang mat. Adda nga taya kasuratan ako kwada day jay. Ni, awan mati amok. Nasaya at no awan nanang. Tapno maaramid tayo ti kayat tayo. Nay, apayon ngay ading ko. Anya pa'y ngay ti pagnaadan nyo no inla ko yumutin tinagsaadan ti balayaw. Kat ito'y balayo amanang. Di ba dagaday di tatangkan na ng datoy? Impatawid na daytoy kanyak. Apay adaya pa manaknak mo. Ada kasuratan nga mangibagbaga nga bagim datoy. Naglawat ti tinawid yu ada kasali. Daytoy laang nagsaadan ti balay ti inted da kanyak. Ita, almanen yu pa'y. Ay naman ang mele. Urayan niya pa iti ibagbaga mayat kaman wanuhaan. Ito kamen nga agiyan. Tanaila konjay balay kandagame. Anya. Ay, sana rumbang ti kayat dama pasamak nanang. Inranada pa iti kawan ko ti kasta nga ramidan da. Gapo siguro tamo datob ngarak ti kayat dama pasamak na daak dita. Anya nga iti maaramida kanak ko. Kat adda pa yun dito'y tay daduma kagawaan da. Unay matan. Kat anya nga rod taramidan da dita balay. Pagbalinan da kayo akatulong? Saan mat siguro anak ko? Nabayaga ko nga agtep-tepel iti kinaalas ti ugali da. Di da urayan na siyak ti mapunuan tamang ano. Nagrigat lang amin tag sa ukat. Ay nali anak ko. Di nakpakadanagan dito uy. Adday ta kayo manan ngamin nanang. Kasala ka na yung timang mangag ko kada kayo. Nasingpot kay launay ngamin. Isungag lablabos damutan. Yan siya kaya't ngagnanayo na kasta teraramidan da kada kayo. Iso na saysaya at numaylasin kayon kadakwada. Gumatang tayon itibukod tayo alote. Tapno sandan nga almanan kada kayo. Auntie Meli, aglablaba kayo magayam. Iraman mo manmat nga ilaba to'y badumi kadagiti anak ko. Kantay badumot nan aninanang. Malmal pa sa kunchoy. Upat la piraso ti linabaak. Sa nga gabsuon mo't tunday ta ipalpalabam ka anakan. Ibagayo lang ang diyo kaya tadi kay mo't pilpilitan kat. Ay na, nagbasit lang matdagita malabaan. Iraman mo kay din. Dato'y pa kubre ka makas kada punda. Iraman mo matan. Ay, tatala nga malabaan dagita. Mano nga bulanan nga haan nga nalabaan. Sa balinta angot da. Ay na, sapay nagsakit ang tisikat ko. Ay na, nag-adumat nga pambarmon manang meli. Sige kay din. Sige Joy, ibatim dagita lalaban ita. Niantim timaka mo. Entay jayan. Wala nang. Ay, unay matan ni Sally. Aging gaita, kastalatan ti ugali na.
Saan apulo sa nagbalbaliw? Malapay kat kankwanan iti ugali ni Choy nga anak na. Hello, Nanang. Apa yan? Agmalmalam ajak maawagan ta cellphone nyo. Sigud mat ano umawag ak katsong batan nyo adagos. Naglabaak nga main, anak ko. Kat manumat la piraso dagiti kawas yu alablabaan nyo ngay. Tay kurtina kan kumbre kama ipapalondri umatan. Sana ya? Ay, linabaak dagiti mureng daan tim tadida ka numasang o. Anya? Ay nananang, suruan nyo man matagkad-kad iti amin nga ipaaramid da kada kayo. Wan kayo mat nga minawan, no aday bagada. Ampay man tawaga kida. Ay nasaan na anak ko, gulo laang ti mapasamak no awagam ida. Siyak tumula ti pagsasawan da. Saadan tumanen isidir tinapalabas. Ay, agiyaman da tadak di ti adayo. Ala, di kagdanag. Lumasin kayon to iti pagnaadan nanang. Manuabulan lang nga awanak, anda kayo matan di tabalay ni Meli. Agnanad kayo mat kanuditan, Marisalay. Ay na, sular pay lang da di nanang kantatang datoy. Iso nga ada karbangan mi Agyaman kay di atahan may nga pinagtalaw. Kasano ang mapatalaw yaw no isumat timang bibiyag kada kayaw. Ay nasalay. No isidir mo manan ti panangampun na dinanang kantatang nyo kenkwana ide. Nabayagay na nakabayad ni manang Nelly kadakwada iti utang na naimbaga na ka. Tay sukat nga raw di nakakaadda ng tartaripato kadananang kantatang yaw. Hindi bumakit kan lumakaydan. Ta nagtatalawan nyo kat nga raw manipod idinaala yung nagititawid yaw. Anya mat datangay bagbagamat pare Nestor? Ay na, naimbag kumaano jak amor ti pakasaritaan ti biyag yaw. Agtal na ka man mat. Man nakibiyang kamat nga kumpare. Masyanak ngamin ka ni Melay. Paggarawan man ngamin dagiti anak mau. Pagtrabaho mi da, tapno makatulong damay. Sana na ita anak lang nga anak tiyar aramidin da. Ayawan bibiyang mo. Hanga si ka timang pakpakan kanya da. Biyangot kamat. Nanang, awan mo tantay karatula nakapaskil dito'y abay ti balay. Di mat naka for sale day taalote. Wan nga rod. Saan siguro na? Nagbabawi da siguro. Handa siguro nga ilakon. Sapay karaman di tatay, lote tayo nga ginatangda. Anya nga tati pa may anda dito'y solar da nanang. At damot agdaldalos di na. Patakdaran da siguro iti building. Wano anya man ita. Ay, awan ng tibibiyang ta ita. No anya man taramidan da, tabagi damat tanti ginatangda. Sayang jay inla ko yung abalay tayo kung tilote anya nanang. Ay, kat insajis mo mat ngamin nga ilako. Di inlako kon. Wan nga rod, namni, nakimus adagos tinaglakwan tayo. Awan pa'y pakakitaan. Ay, awan nga rod Swerte, jay kaarubangan ng ilakoan tayo. Tama balin na pa nga ilako itinangin ngena. Apay nga ay awan matlangan tinaloto. Anya tararamidam ngay manang mele. Nakailad ka matlat taidtan. Ay na, pasensya kan ading ko. Tanima di ngamin tibagpagik. Ado ti linabaak idi kalman. Ay, sapay awan ti mailuto. Anya nga iti sidaan. Awan mo tinagyan ti rep. Diyak ngamin nasango tinagpalingki. Ikan na kiti kwarta ata siya konti gumatang. Iyalaan naktuman nga rod ti agas ko ading ko. Tay pang sakit ti bagbagi. Wen, basta ada mabati nga kwarta. Nay, apayan man ang Melay. Kasta mo tanti lang Ay, pasensya ka na ano simre kaklatan. Ta di kamot ngamin maure arumwar. Ay, Nestor. Masakit ka kaday? Mumuspos siyaw kamay. Nasakit ti bagbagi. Kan mabisi inakpay. Awan matan isalian apan nagpalingki. Ala, umay kan manang. Ilugan ka iji tricycle ka. Ipan kan iji hospital tanay. Sa balin titsuram. Hello, Leia. Balasang ka Tata Nestor, agyaman nakitipan ng tulong yung kaninanang ko Naimbag kayo pa'y. Taura ang kakaruba tayo lang. Anda pa nang isakit yung kaninanang ko. Ngam nagiti kakabsat na.
Nangrunakan ni Auntie Sally. Awan pakibiyangan na. Awanan yaman na, balasang ko. Kung ti doktor, ang nakaro ka no abanog ti inam, sa aking mapsod. Ay, kasta ka di. O sige, tamang ipaw-itak to iti pagbayan yun dito ospital, tata. Ala, sikat ti makaamaw, balasang ko. Kat, kasano nga'y? Amo nila nga da kay iti ospital. Imposible matano, han nga agipaw-it da dya iti busbus ang manang. Dakdak kalamati dawatam. Tapno damay gatang iti makan iti balay tan Awan masidan. Awan nanti masapsapuli iti kusina. Unay kamutin sali. Dahil ta kadilaang tirantam dito ospital. Imbes ako musta matakamsat mo. Dahil tamat kwarta ti ibagbagam. Katagpay sumati bagbagak. Nagpawit ni Leia iti kwarta. Hanggang imbayad ko dito ospital. Rumwar ita ni Manang Meli. Katsi ka nga ruti mangirwar kanya na pare Nestor. Uraga asawa kayo no agimbag. Na. Nagalas ka ti panagniw-ngiwat dahi ta akamsat maun Manang Meli. Ala, pasensya am lakuman, Nestor. Ay no kamsat ko la siguro dahi jay inarabis kaun. Hello, Leia. Apay mat nga pag-isula nga bayad ni nanang mo dya hospital tempaw et mo. Ninayunam ko mamatapno no aday gatang mete kanan me. Pasensya kayon, auntie. Ngamawan utang ko na yung baganagam kada kayo. Iso adidak mandaran amang iti kwarta kada kayo. Na! Kastanti pa nagsungsungbat mo kanyak. Gaputan naka-abroad kan. Kunamatlan aday pampanakal mon. Auntie? Tapno ang mom niya, Leia. Awan sularte namid toy. Iso nga ag-awit kan. Tano makarwar ni nanang mo dya hospital kat awanan ti pagyanan na. Papanawan maid to'y balayan. Anya? Hasta di kayat mo, di sige. Kay taakman tilaeng yo. Nagawa na yun na panagpuspuso na itasalay. Si kapay ti pinagtalaw na di tabalay yung agin ah. Bayamon, Nestor. Awan ti pigsa akon amakirin ni Kierpay kankwana. Kayat ko ti agin na. Nalaman ang ano sampay lang tagnad dito bakante asilid dito balay. Sana balay, anda na kiti babae nga anak ko dito yung mga sikasukin ka. Nakababain man, nga magyaman aklatan ni Nestor. Ni Apo Diyos di mang supapak iti kinasayaat mo a tao. Pag naadan nga rudon ni auntie ngay nanang. Ada ka no ije balay da pare Nestor. Husto pa lang dya atap ko kat. Ada relasyon dagi dya nga duwa. Ha? Nga ta, nanang? Ay na. Haan na nga basta pag iyanan ije balay na nuawan relasyon da. Ada limad nga relasyon dagi dyan. Leia anak ko. Ada kan? Nakigtot kayo anya nanang. Jak imbagbaga ti panagawid ko. Ta sigurado nga agpilit kayo manan amang sabat kanya. Kat amo ka marigatan kayo nga agbiyahe iti adayo. Ay nanak ko aya. Kailiw ka una yan. Ay, wari siyak kailiw kayo matan. Ni Tata Nestor ngay, ayan na. Awan dito'y balay da. Adda iti sa bali a lugar. Taijay ti ayan ti trabaho na. Dagiti la anak na ti adda dito'y balay da. Ay, kasta aya. Mala, rumar tayo nga rod nanang. Adda pa panantayaw. Sa dino anak ko. Nay, addamat gayam baruan na ipatakder abalay dito'y sular ti kaaruba tayo. Apay nga data dito'y anak ko. Di mo't nasaok iti akayat ko alumasin tayo iti pagnaagdan. Di adamot ten bukod tayo alote kan balay. Di mo ko na una. Nanang. Adda ginatang ko apasat ti lote ti kaaruba tayo. Diyak imbagbaga kada kayo. Takayat kayo asurpresaan. Anya, ay na. Diyak laim pagarup, abalay mo gayam tinaipatakder dito yan ako. Anya balay ko. Balay tayo, nanang. Kukuha tayon daytoy. No kasta. Balay daman ang milidata balay nga naipatakder ita. Nanang. Ne, nakaurnong nga rod ni Leia.
kat iso ti inggatang na. Kat, anya pa ngay. Wan ananang. Simang gaya mo nila ya. Kat anya nga rod tararamidam ngay. Rubuata mo na dagi dyan anak mo tamapan tayo ijay. Baka ada pa sa rabo na kanya tayo. Nakababain sa mo nanang. Pinagtalaw yun ni Auntie Melly dito'y balay. Amang ano kagura da tayo. Ay haan. Apay, nuhan nga gapo kada lolo kan lulam. Napintas ay ati biyag datad tangagin na. Day tatay saksak day ti panunot da. Simang patamat gaya man liya. Di ka pa'y nagparek na. Ha? Ayan nga'y dagiti pasalubong mo kanya me. Ay, naunaan kami sa matan. Nag-adumot ti nasabat mi nga karubangan naggapo ito'y. Imay da kano na kay sarabo. Nag-adumot ti bit-bit da. Ayan nga ti para kanya me. Ante. Chocolates, ken sabon, ken toothpaste. Antapay bado yu dita kada insan. Agbibingay kayo na. Kanda ito sandal, auntie. Pagbagay yung laki ti dito Thank you Ngam, cash ngay. Ha? Ay, pasensya kayon, auntie. Awan maitid ko cash. Anda ngamin nangusarak iti kwarta. Ha? Emot? Naka-abroad ka lang? Nagbalin ka matan nga emot. Saan kumabot akasta ti pa nagsasaom dita ka anakam? Maawatam kumamot ating ko. Naawan maitid na kwarta. Tada ka nga rin naggastusan na. Limas to kayo kit di Taging babak nang kayon. Nanang! Tulungan da! Maruram di balay tayo! Ha? Ay, di balay me! Maruram ka no! Ay, naawanan na kay mo ti balay tayo. Anya nga mente nararamedyo ay Nagayayam iti apoy dagiti apo ko yun, nanang. Han mo gamin mat nga banbantayan dagiti anak mo? Ay, anya ngayon tatatipagyanan tayo. Awanan ti balay tayo! Ala, agnaid kayo pailaang dito'y balay. Kabayatan ti pan nakaramid ti balay yo, sali. Ay, agyaman manang mele. Mabainak ko mga mawan mat sa balay nga maasit kan me. Nagtatangsit mat dagi jay anak ti kakabsat ko. Handa kami kayat nga tulungan. Si kalang ti kasing putan nga kabsat ko. Uray saan kayo apudpud no akabsat. Impatag kayo lata, sali. Iso at ikamadanakan, tasidadaan aklata tumulong kada kayo. Itilikudan, tinararamid yo kada kami. Day tangarod ti pagbabainak launay. Nagsingpat kalata nga orekas jay tinararamid ko iti kalabas. Sorry, manang mele. Ala, napakawan kan ading ko. Katsapay lakuma, tagbalbaliw kan. Inino tanay patakdar mi ti balay mi babaan ti tulong ti gobyerno ken babaan kadama ng meli. Uray sana napintas a balay tinapatag adda pag naadan mi. Sinulnitak nga rod tinagbasulak iti kabsat ko babaan ti panang tulong ko kadakwada iti kanaka. Kas kumay ti panagdalos panagluto ken panaglaba. Alakastan tugayem mo sali. Alagagayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan diti drama tayo. Nanang, apay asino di pinagsasawan nyo itay diti paraangan nyo? Nagpiksa ti busis yo. Mangagaging kay di kalsada. Dagitaman ka aruba ang mga alalatan iti bunga kan bulong ti marunggay. Di dapay mutam mo ngay pagkada. Baybayan nyo latta ka din. Di yung malapagan ano dagita. Mayat kit di atap no may ranod mo dagiti ka aruba iti bunga na. Di yung ka di iparparit. Iti kasta di da kay matparitan no da kayon tumot at da masapul na kadakwada. Papaadwak nga rod ti bunga na. No kayat da akat gatangan da. Agruam damot nga karadawat. Matangkanan lang ti bunga da iti puon na. Sayang lang no matangkanan da. Ay naday ta ka manen dyan na kundi sermon ka manen kanyak. Mapankakit din iti papanam. Tani, ado pa'y ti dalusak di taon nagtibalay. No jak pa'y nangagtay taul ti aso. Jak pa'y kumamaamuan nga dagaya man mangal alay ti bunga ti mulak amarunggay. Aywan, inyagan kayon iti pangaldawan nyo tando ti linutok itay. Ay apag iso nga raw, tadyak pa'y masango ti agluto.
Nay, naggapwam dyan balasang ko. Di mawasak man di tabalay ni nanang nanaloleng. Umanungat manon. Ay na, ni Ramil tumot di takaro ba? Amo na lang arudan nga iparit ni nanang mo dagita bungat marunggay na. Pinatuloy na pailaang tinangala. Sapay nagdakkel tay sa nga tinukul na. Anya ngay, nakangaglakag nga rodan ka ni nanang mau. Ay, adda nga imimot ni nanang ko nana. Isapas pasensyaan yun. Naimbag ko mga rod ano makan na amin abunga timula na. Ngamsaan mo nga rod. Nakababain pa ikit din tikas di nga ugali ti inak nana. Sumana mangag amin ti karuba. Ay ni, agmay-may saka yun sa manan itaan nana. Pimanaw manan dyan akyo? Wala ba lasang kaw? Nagpasyudad manan. Tanay, adda trabaho na. Kan masikog ni bakit na. Awan kadwa na. Alakit anusan nyo manan at agmay-may sa nana. Wala ba lasang kaw? Nairwamak matkeden. Hey! Tumanaul kamot nga aso nga. Anya tataulam di taya. Apo, mabalintang damag apo. Nay, apay, asino kayo? Siyak ni Raul, nana. Agdamag kami kumalayang na damuyo ang mabalin na maabangan. Uray italang arabi. Nadadailan kami ngamin itilugan kat andayo pa'y tinaggapuan mi. Ay, awan amok ang maabangan ditoy. Anya nga iti amok, numang limlimo kayo laang, wano anya. Ay, saan kami akas tanana? Kas makita yun man, kadwak pa iti ubingkaw. Agdamag kayo laangan iti sabali. Awan ti amok iti dayta. Alangarod nana, kaya't agyamanak. Nakadkadlaw mo't amang limlimo dagita. Amangan nubaro ang modos dagiti akyat bahay. Madlaw nga da mabalinda. Ngam dito'y pa'y mo't tinapili da apagdamagan iti maabangan. Manulaang mo't ti pamasay no kayat dati agbiro kay jay sentro. Ang sa bagay, sumipngutan. Man-manutilugan nga agpasentro itan nga oras. Mala, umunag kayo pa'y barok. Ay, sapay ilaylayat naman ang titudo ang napigsa. Ay na, awanan natin maluganan yun o kastoy nga oras sa mapan ijay sintro. Ijay nga mintayan ti ado ang maabangan. Kasta ka din, ana. Ay, kasalungatan. Agad umyan kayo pala dito'y balay Uray katagmay may saak mo't dito'y. Taada ijay syudad yan ako. Angam na anusan nyo ato'y nanumua balay may. Tabasit. Kan sana simentado ti diding na. Kan agtudo agtudtad. Iso atay tayaak ititimba no kwa. Ana, agyaman kami nana. Nagsayaat kayo. Di kayo madanagan. Saan kami anaarte? Pagyamanan mikit niya, tanda pakiturugan may nana. Ay na, masyanak ngamin dita ubam nga ubeng. Madlaw na bannog iti biyahay. Malahayabam jasawam ijerwar. Sapay masikog siya. Kaslasan mo't ang matagtagaray. Saan kami na makaawat iti Iloko nana? Tagalog yan muna. Ay, kastaya. Mala, pastrakam nga rodan. Kat ipagpabalayo latan. Paspasin siya kayon Agyaman kami nana. Sana bali, tano matarimaan tayo lugan may. Pumanaw kami matlaang. Andan samat sa nga ili ni Nana Luleng nanang. Nalabasa kitay. Jak mo may rupaan mo sino dagi chay. Nakitak matlaang itay agwalwalisak di tarubayan. Iso dagita katay na isarong ditoy at taga-adayo a lugar. Nadadaulan da kano itilugan. Kat ijay pa'y kabang-ibang nga ili ti papananda. Ay, kastaya. Nanak ko. Nagturod nga rod day taloleng. Tadi tabalay na apinadagos dagijay. Kasanon ngay, numanagdakdakas gayam dagita. Nasing pangarod ni Nana Luleng. Ultimo po sa wano aso amay sarong di tabalay na kapakanan na. Kurang na lampunan na ida. Agpakalaing gayam. Kunambetlan bak nang mata kundi tulong. Angam kasla nasing pagmadagili sa nga ili na nanang. Nag-iisam damot itay limaba sa kijay. Di tay laam mo no agin sisingpet dalaang. Agyaman kami nana ha. Uray saan da kami akam kabagyan kat pinadagas na kami ni Tibalayo.
Awanan yaman na barok. Rumbang latulungan dagiti agkasapulan. Sana may sa tal daw kunada nga road. Nagsayat kayo, nana. Aywan, awatan nyo rito eh. Isupay nga inayon nyo apaggatang iti abastuyo. Ay, sanan barok. Di kay masingsingiran. Nagadupay tay grocery ngayong batiyaw. Alan, nana, awatan nyo kuman. Di kaya babain. Intong sumarong karak tumarin. Kita no niya ti mabali na may tulong ko kada kayo. Tapno saan kayo nakakaasin o kas niya agtudo. Agtagtad gayam ti bubong yaw, nana. Ay, wun nga rod Mamin apulatak nga maikat mo lata. Kansa na balik damot timba maitaya. Narwa makaon, mano matatawa na nakasto ti balay ko ngay. Alaro, nana, saan kami ngagbayag? Agyaman kami manan, iti panang pasangbayo kada kami. Mala, awanan yaman na, barok. Di ka la nagpanpanunutan, Loleng. Nagpasangbay ka iti di mo kapkapin ano kan amam mo. Kasanon no pinagaramidan da ka iti dakas. Sapay agmay saka di tabalay mo. Ay nanasing po danto pay. Kita man, awanda ka sa napasamak kanyak. Katimbag ko ano nagbayad da mag... Nagbayad da nga rod. Diyak kumakayat nga awatan ngam ipilit damag. Nagadupay ti imbati da groceries. Manungay matinyawat na. Mayaten nang yawat iti limagasaw. Madlaw ngamin ako ripot da gijaykat. Tamailasin ko ti kuripot kan saan. Nakababain nga rod nga awatan tay 3,000 ayaw-awa da ngam impilit damag. Ha? 3,000? Ay sus nagdakalan. Ay awan mapidot mo akas taagatan. Mabainak ko maamangawat ngam impilit damag. Ay nagsayaatan. Naggalantimot gayam dagi jay. Ay sayang, ijay balay ko matinakiturugan da. Adda ko 3,000 ko. Ne, apayan. Adda mo ti agsangput alan landok kas kada simento di tasango ti balay ni Loleng. Nagawid nga tatay anak nang agtrab-trabaho ijay syudad. Kat nalagip na nga ipatarimaan tabalay ta. Angam, kano ko na naabasit lati sweldo jay anak na. Kan adda pamilya jay anak na. Nagadupay ta anak na. Imposible. Nanang, umayak man. Ay, dyan na, imbag may ka. Umay ka kadi. Apay, nanang? Sino nga tati nagpabunag iti materyales di tabalay da Loleng? Malagip yu jay nakiturog di tabalay da iday. Jay nga agasawa. Uuwan. Isuda ka nung matang kadagita. Anya? Nasingput gayam dagi at tao, nanang. Kunayo pa'y nga akyat bahay da. Ngambak nang damag gayam. May sagayam nga arkitek jay lalaki. Ado tinigusyo da. Kunak anumang limlimo dalaang. Ngambak nang damag gayam. Naggasat ni Nana Loleng, anya, nanang. No amok laang akat siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Ngam, anya ngay nga rod. Sana bale, tainton sumarunok amok ton. Ay, sayang talaga. No siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Di madama kuman tipan nakatarimaan to'y balay ko. Ay, nagmayat matan, tinamay anda dito'y sigod abalay mo, Loleng. Basit lang, ngam nagpintas. Wen nga raud, isudalatan ti makakaamuan ng disenyo. Pagyamanak atasanan nga agtad-tad ti bubong ti balay may. Imbag ka pa'y Loleng, adda nang tulong ka. Ay, siyak kumamot. Ha? Ay, si kamot nga menti mo na ngay nasit ganda iday. Ngam pinapanaw mo mga min ida. Ngam kit day. Saan ko paspasukatan, tinaitulong ko kadakwada. Nga magpilit damo ngamin namang patarimaan dito'y balay. Iso binaybay akon, Tiamok akat manglimlimo dalaang. Ngam saan mo't gayam? Pudno gayam dya ibagbagada niya. Ano tumulong ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Wan
pudno launay dayta maritese. Nay, asino nga tati tataulan ti aso? Ay kita man di tatawa. Asino dagita? Kabarbaro matarupa. Agasawa nga tadagita. Tumalang kiyaw damit. Kuminita da iti aglawlaw. Kaslalang ada ti baknang. Amangan no da ito'y matantiguндaway ko ang matulungan. Tiyam mo siguro ni Loleng. Iso lang tagsuswerte. Gundaway ko matita. Asitgak man ita. Anya ka di ti masapulyo, sir, ma'am. Naimbag nga oras mo, Kabsat. Siya gayam ni Don Mauricio. Ket isumat ti asawa ni Senyora Esperanza. Laimbag nga oras mo, Kabsat. Kastamot ka na kayo. Don kan Senyora mo dagitoy. Ay na, iso dalakit din ti instrumento amang tulong kanya. Bak nang kayam dagitoy. Sir, madam, apay anyat masapulyo, agbirbiro kayo kadi iti pagdagosan. Mabalin dito'y ayan ko, libre laeng. Agbirbiro kami nga ron iti pagdagosan may. Taray, namaliman kami. Di kampay nakadanon iti paparan may. Sapay maulawan to'y kadwak. Ay sus, sapay nagdakila na karnita kadwam, sir. Ang mga numahit stroke, nagpudot ngamin ti panawan. Santo pa'y lang naka-face mask. Kasanungay ang makaangas no kasta. Talaga ang maulaw apay, papananyo ako nayo, sir. Agad adventure kami laeng. Kasta lang aminin tiliwliwame nga agasawa. Enjoyan may tinabat-bati pa'y atawain ti panagbiag may. Ay na, imbag man. Kahit kasanaw, mabalin mi ti makinagos ni tabalayaw, Kabsat. Ay uwan, mabalin, basta da kayo. Ay na, marikrik na ako. Daytoy at talagang tisimang bay aswerte kanya. Mangan kayo pa'y inlutuan kayo itinaimas at araong. Ay na, nagsaya atang. Libre ti pagdagusan, libre pa ti makan. Urala bumbumsog ti buksit ko dito'y balay mo, Kabsat. Aywan, Kabsat. Awan kaduam intoy. Agmaymay ka. Tanang asawan dagiti anak ko. Aday ti adayo dyan may sa nga anak ko. Kat jemot may sa, inasawa mo lati taga dito. Kastaya. Ngam saan da ngagnana dito, itadakat nga ron bukod da na balay. Nene, nagadumot ti appliances mo. Ngam ti daduma, saan mat amaus-usar. Ngam brand nyo amin dagita. Kastaya. Ipagpabalay yung arudan. Da kayon ti makaam mo dita. Taginanaak mo ten. At damutan inroar ko abaro nga ulas kan pungan nga usaran nyo. Aywan, Kabsat. Regalwan kay ti panyaw. Imported a panyaw. Naggapo ijay Amerika. Dahito yaw. Nay, nagpintasan ti disenyo na asabsabong. Nabanglupay day tata kalablaba. Ang utam ka day. Aywan, nagbanglo. Thank you, Alang aron, inkaginanan, Kabsat. Pasensya ka ta, nadisturbo ka. Ay, ayos lang. Sige, atan makaturturog ako na. Imbag ta nakita ka dito'y istorya na. Adan samot sa nga ili ni nanang mo. Ha? Sa nga ili? Asino nana? Diyak amo kung nakano ka bagyan nyo dagi jay. Ni, awan mo tamo ka sa nga ili ni nanang. Nakidagos dan samot iji balay ni nanang mo. At dapay pick up alugan na simbang put iji parbangon. Diyak ngamin makaturugan no alas 3 ti parbangon.
Kat nakita ka jay pick up alugan anapan ijay. Ha? Kastaya? Idi kwan na iturog kumanan. Kat idi agringak. Awam matan tay lugan na nakaparaday di paraangan ni nanang mau. Anya? Nagawid siguro na dagijay siya nga ilin na. Sinukon siguro day di alugan ida. Ay, sige, dumawasak man di tabalay ni nanang nana. Damagak man asino dagijay asa nga ilin na. Nanang! Nang! Ay, aldaw mo't gaya man. Ay, naladawak anak karing. Nanang, ayan daw! Umay kayo ah! Ay, kaririin ko dyan Apay aya. Ay, bumangunak man laang. Ay, wan, dagitay bisitak nga tangay. Nakariing dangatan. Nanang! Langipanan nyo kadagiti appliances yun dito balay yung ay. Nangikabilan nyo ginagina-vase yun. Kantay dakla TV yun. Nangipanan nyo. Ne, ayan dan ngay. Jakmat kinot ko ti dagitay. Ayan dagitay bisitak. Nakitam. Bisita? Awa mo nasang putak dito balay yun. Anya? Awan mo tindagitay bagda dito eh. Ay, Don Mauricio! Senyora Esperanza! Ayan yaw! No kasta? Anda sa nga ili yun, nanang? Wan, kat pinaturog ko ida dito'y balay. Taawan ka no pagturugan da. Di magas dalaang idikalman dito'y balay. Anya? Nagpaturog kayo iti saan yung amam mo? Wan talanga da mo tibak nang. Anyat amok ngay, no isuda mo ti makatulong kanyak. Kat papintasan da mo to'y balay ko. No subalitan dati intulong ko kadakwada. Anya? Ngam ne, awan damutan. Kan, basta awak. Italaan naladawak anak kariing. For the first time anak ka. Ala, amangan mo't no daim paangot da kada kayo. Iso na mas liturog yo. Anya, ay, kastanga-tanga agpaisaw. Ne, ayan tay imparabaw ko arilok di ta istante ngay. Ay awan mo taan. Ay sus, natakawan kayo na samot to, nanang. Sapay nagngina, jay relo. Tainted ni kasinsin ko day jay from abroad. Agbalor ka no iti 15,000 pesos day jay. Ay sus, ay, sige, likmutan tayo ti balayo. Kitaan tayo noon niya pa dagiti mapukpukaw. Tayin report iti barangay. Ay nahaawan mo't nga agpaiso tay nangina a flower base kon. Sapay ko nga ipatawid ko ken kaday jay. Pakalaglag ipakday jay iti panagabrood ko iti. Ken dagitay impausar ko a kabarbaro nga ulas ken pungan. Awan moten. Ay naghinamot laang dagitay. Saan asinsinan nga ulas anak ko. Ay kat inalada siguro amin na pakairanudan da. Ala, kitaan nyo kit dinuan niya pa'y tidadumaan na pukaw. Taintay ag-report iti barangay. Dagitay branded a plat-plato kantasta sa kaskadabaso. Awan mo't dito yan ako. Ala, inakukos dan sa amin na nakagawaan yun. Pati dagitay blender, rice cooker, kan juicer ang nagdadakkel. Awan mo't aminan. Nagngingi na dagijay. Tadi kalidad ti brand na dagijay. Ay sus, nag-aramid kayo, nanang. Nagpaturog kayo ngamin dito balayo iti saan yung nga maam mo. Kanay baga ni nanaluling kanyak nga da kano nakita na pick up nga imay dito balay. Apay di yun narik na aya? Nay, tiyak mo't narik na anak ko. Ay, talaga siguro nga ron nga da impaangot da kada kayo. Iso na imas titurog yo. Mas daawak nga rood ta narida makmut. Basit la karasakas no kwakat makariing akatagos. O sige, intay nga ron ag-reportan, nanang. Maritisay, nadamag ko tinapasamakan ka. Amo ka, katkatawa am tiliklikod loleng. Ay, saan mo tama, Ray? Masya nakitikang ka, ha? Amo ka. Gunggunam, kung kunam kanyak itinaknakam mo. Ha? Agam, adan tulatamot atay nasingpot ang mapasangbay ko ije balay ko. Nay, apay di ka pala nadidigra. Ada pala panggap mo nga umawat iti bisita saan mo nga mamaw. Sana ka mapukawan itinamnama.
Haddan tulat tadumteng anasing pet abak nang ama sa nga ilik. Ket patsik ama tulungan dak tumut. Naimbag nga orasyon, nana. Sa dino ka diti balay ti agnagan iti luling pilaryo. Agrupro pamut abak nang daytoy. Di alas. Kan nagpintas ti bag na. Nagdadakil taritos na. Kan uray ti kwintas na. Balitok samet. Nana. Apay ni Loleng, madam. Adda ngamin papaitad na atulong kan kwa na. 200,000 pesos. Kat nalipatak matan di balayin. Imayak idin ngam nalipatak kon. Ay ikwa. Ay nabak nangan ni Loleng, ma'am. Iso adi yun ikan ititulong. Siyak laangan tan kita umato'y balay ko Saan na presentable? Naisam ka ma'am. Kinapudno na. Mansyon ti balay ni Loleng. Agpinpinsyon. Adupay katilukan na. Nalawa ti dagana. Kas na aya. Alala, sumra ka ma'am. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Siya kung ti pang tedam ititulungan niya. Mga anak man nga rod. Adda makan nana. Ay, adda mabiit lang taigawan ka. Itay pa'y lamang manganday to Hindi mo lamalmalpasan. Hinibos ng tilinutok nga adobot karne. Ma'am. Anya nga oras ka malpas amangan. Inton bigatan Ayan nga itay kunam nga itulong mo kanyak akwarta, ma'am. Dagitoy man De, resibo mo dagita, ma'am. Lamutam aming dagita akwarta. Impamulmul mo mo't kanyak dagiti resibon. Apayan. May kabakit. Di na bakalan. Pangasema. Ay, agyaman nak. Naisublin ijay mental day jaka nakak. No kasta, kanakam day chay Loleng. Wan, adda pangurangan na. Numabsug day jay, umuyong. Agkabil, mas kaawak nga ron tayo may dito'y lugar tayo. Apay nga muna dito'y ngay. Umay da nga min ide, nga mapagbiit dalaan, no umay da iti inana. Kimaro ti kasasaad na, iso nga'y panday jay mental. Ngam nakalibas ka no, iso nga'y may ditaw Anya, dandaninak pinatay da di akanakam. Kunakla no agpay suabak nang agbalamag kayam. Kastaw na yabutan ko iti daydagundaway, tati amok kanibusan akon. Naimbaglakit din tada ng tulong kanya. Manipod iti jakon nagawat itisan ko nga ama mo a tao, kat inwaksik matan iti panunot ko agin tutulong, tapno matulungan dakmat. May mayat gayam ti tumulong as ipupuso, kat di kaguray iti kasukat na. Alakastan, ti gayam mo, Tessie. Alaga gayam di tan tinagpatingkaan, di tapakasaritaan, di drama tayo. Kasi man ti kunani kab sa Tarina. Dear manang biyanang, may sa construction worker ti asawa. Ket gaputasan na kamapnek iti sweldo na yawaawat na kanyak, nagaplayak ngagtrabaho iti abroad, ket kasi na naaprubaran dagiti papeles ko. Rugyak tag salaysay, idi umadanin ti flight ko. Nanang, pabuludan dakman pa iti kwartayo. Tapang nayon mi iti usaran ni Rina nga agabroad. Lukas ta. Agabrod ni bakit mo, manay? Wala nang. Umadanin ati flight na. Ngam adapi paggastusan na. Ay, kasta aya. Awan pailat anak yu, agabrodan. Kunak nga ron nga oray saan pailahan ko ma. Tadi kampay nakabukal iti anak. Ngam agpilit mo. Magagaran abumaknang. Amoy mo at di manugang yaw. Nangato ti arapaap na. Kaya't na ti agpaado iti kwarta. Kat manungarot ti kasapula, manak ko. Uray, 5,000 pesos no adda na nang.
bayadan min tumutlaang no addan to kwartami. Sige, mabiit laeng nga rod. Ne, agsingsingpet ka ito nga panawak maneng. Hangka nga agbababae. Baka agisangpet kakit di iti babae iti balay no adda ako ni Jabrod. Ha, han mo nga padpadasan maneng. Saan mo't ari na bakit? Jak mo't may turad nga ramidon ti kasta, ah? Dapat lang atan Siyak lang aro din ti umadayo nga agtrabaho. Adda pa lang ganas mo mat nga agbabae. Aha, panunutam ti rigat ti biyag iti abroad maneng. Narigat ti may adayo iti pamilya. Wen bakit? Amok na ita. Rina, anak ko, nakarubot kayo. Dumagas kayo pa nanang tane. Madama pa lang ti panang bilbilin ko iti manugang yo. Ay na, nakabaybayag kayo. Aldawan. Mga numala daw kay ti flight mo. Nagsapapay lang. Madama pa lang amin ti panang bagbagak iti manugang yo. Tane, baka tilar arami din na no adda ko ni abroad. Wan mat ngamen, maneng. Ang mga no pagsibo ni Rena, adan yawid mo babae. Ni saan mo't ananang? Saan mo't akasta? Amok mo't kinasayaat kan saan? Sa bagay, Rena, awan pagdanagam. Tada kami kan ni tatang mo amang bantay kan nila kay Mau. Bantayan minto iti hustaw. Sige nga ro nanang. Tapno amok ti mapaspasamak ito habang ada kay abroad. Lay, ada ka mo't gayam nito'y balayaw manay. Apay awan trabaho mita. Jak simrek tatang, nasakit ti tiyan ko. Sumanubliak mo ti di kasilyas. Lay, apay ngay. Nag-abroad la jay anak may agsenyorito kamutan. Ha? Ni saan tatang? Nasakit namin na talaga ti tiyan ko. Mala, sapay ko mga ron na saan kang agpampambarlaan. Tanay, narigat ti trabaho di anak may ija abroad. Agkalyo ti iman ang agtrabaho ija. Uwan tatang, amok na ita. Nga lang around, agagas ka, tapno agimbag ka adagaws. Kat makatrabaho ka manan. Tanay, sayang ti aldaw. Hello, Rina, bakit? Kumusta ka nga dito abroad? Ay, kastoy agrig-rigat. Ay, nagrigat nga permiti trabaho ito Kanayonak nga mapuypuyat. Basit pati kan-kanak. Kan-kanayonak nga bugbog kawan dagiti amok. Kastaya. Ala, ano sampay lang bakit? Ta, kinayat mo mat ngamin ti agabroad. Kurangam mat ngamin ti masapsapulak nga asawam. Kasano kat kurang mat ngamin ti diskartem? Han mo nga mo dag sideline. Sang kabirok, sang kasakmon mat ti sweldom. Kasano nga ro da maka-sideline na kat ultimo day off ko agtrabaho ak. Tadi mo mat kayat nga ag day off ak. Nala, usto. Nag-ado man nga ibagbagamon. Aminam ka din nga agpampamayan ka. Kurang tigagat mo, iso nga hanta nga bumakbak nang. Rina. Apalak nga ron dagi jay ko kumarik, ta naggagagatas asawa da. Ado ti pagsapulan da. Iso nga ado ti kwarta da. Kat nabiit da nga bimak nang. Iso nga si ka, doble ang tigagat mo. Triple ang pakit di Kat naimbaganan jay sakit itiyan mo. Ada pa ibasit. Hanggang simre ka kung iti trabaho. Una, no kayam lakit de. Sige, sumrak ka, tasayang ti swildom. Talaga nga kasta. Siyak to kay, permit sakit ti bagbagyak ito'y. Makabanog nga permit. Iso nga panunutom dagita nga rigrigat ko ito abroad maning. Hangka nga agnam-nam ay lang ita. Uy, bakit? Anyat gatangam, insan maning. Gumatangak man iti Diyos kan biskwit insan Mayla. Nabisina ka nagapoy ti trabaho. Nalipatak nga minti nagmerienda itay. Tay apple Diyos kan reta nakabiti na biskwit. Mabiit lang insan. Adto yan. Agtugawak pa dito isangot istor mo insan. Ta pagin inanak man. Nabanong ka talaga. Pangrabyak siguro na ito yan. Masadot akong ngagluto. Nabanog ka talaga. Kasano adi ka mabanog kat nagrigat mat ngamin ti trabaho insan. Agkiwar iti simento. Kan agbunag iti nagdadakkel abat bato. Wan nga raw. Hanggang talaga kasta. Anya kat awan mat ngamin na ilepas da tao. Iso nga anusan ati kasti a klase ti trabaho. Ay, mabiit lang insan. At dagayam tay linutok itay aldaw apansit.
Mabiit laang tayalaan ka. Ha? Ay kat, agyaman ak nga rod insan. Ay bito lakay, naggapuwa ki jay store ni Susan. Kat ay nakitak ni Maneng nga manugang tay jay. Madamati merienda na. Nakasikawel ngag merienda. Anya? Na ay, imbag man ta, merienda laangan. Dinto ta dya asawa na nga anak ta, kat kastao na yarigat na ijabraw. Kan nakitak pa yan nangan niti pansit. Agasam ngay dagit ang order na. Kunamala na sino abaknangan. Ta merienda. Di na mo taginaw. Imbes nga gluto di balay da. Tanayin inot kuma ngam sama. Pasig sabot nga ijirwar ti pangananan. Lakit dia. Barayo boy magayam da dya manugang mo na da kwartana. Kwartana nga. Kano kwarta ni rin ang anak ta tigas-gastusin na. Ay wala niya. Angam no agas asta ko na malan pagbambanugan na ti kwarta nga igat-gatang na. Wala ta manumit lat sweldo na ti trabaho na ngay. Nagbasay. Oray pupuutam anseng bakit. Iti saan ngagbayag. Saanan ngagtrabaho jay manugang ta. Tanam naman nalatan ti ipaw 8 jay anak ta. Pare Maning, dumagas ka pa ta isot mo. Nay, adang samot okasyon iti balayaw paray. Wan paray, kasangay tayo ubing ko. Hanggang mangan ka pa sa kantog siya. Makipanganak latan paray. Sa anak pangagsyat. Ito lang may paray. Kain nak pa. Wala mangan ka. Ta isat mo na madamdama. Hello tatang, kumusta kayon ngay? Nasaya at latamay tanakaw. Angem ada sa balay ngay baga. Anya datang ngay tatang? Jay asawam. Jay matla agbarbartag ti aramidin na dituyan. Ah? No saan nga agbartag? Agmerienda iti store. Saan nga aglot-lotol ti kanan na? Agpalpalutong sa iti store ti kanan na. Ay, awan magastusan no kasya ti aramidin na. Si madutmutan manipod nagabrod ka anak kaw. Ne. Madi ate kastang araramidin na. Hana nga mo tirigat ko ito abroad. Kurang to pa iti turturog ko ito'y. Taka na yung ti overtime ko. Ano sakta agrigrigat ito'y ngam adalang ita nga agnamnam ay. Pag namnam ay natipaw-pawit ko nga kwarta. Ay saus, ibagbagakaw na nakaw. Sayang, tipaw-pawit mo no panoy-noyam di asawam. Sapay adda ulbud na. Iso nga sigurado nga ilibak na ti amin. Nagdamag kakin kwa na. Kasaok tumanda dyan nga Maning. Hello, Rina bakit? Hano nga mo tirigat ito abroad? Puyat, banog, bisin ka na iliw ti kalaban ito'y. Apay kayat mo nga mabagtitak ito'y Maneng. Ha? Apay mananaya bakit? Kaslad naman basol ko niti kasta pa nagsasaom. Marigrigat anak pa nga makisao kadagiti amok ito'y. Tasabalit ti sauda. Handa nga mo daging list. Ha? Nagsakit ti bagbagyak nga trabaho awan mga papros iti bukot ko. Rina. Nag-uyong to padagiti amok ito'y. Karkaro dyan babae, naimon. Kaya't kong tagawid, nga manano saklang ito'y. Bakit? Kaya't ko nga makaurnong tayo di kwarta. Iso nga nano sa akin to'y. Pagkatapos, kasda dararami dumita. Ha? Aramidak nga. Hangkaman mat nga aging dadamag. Barayo buyo ka nga agbarbartak ka pa'y. Anya nga datang araramidam. Merienda ka pa kano nga, merienda yung store. Apay hangkang aglot-lo to. Ni, nagkuna. Naminsan mo't la nagmerienda ki gestor. Kan naminsan la nabartekak ta inawis nak ti kumparik. Ang nagawid ak mo't la adagos. Madete ka sa ngaramid mo. Baka no madamdama ang sugal kan. Ay madi hangko nga itulog nga mapasamak data. Iso nga agpin na sinsya talangan Maneng. Manipod tata hangko nga ipaw iti kwarta kanya. Saan ka kumabasta mamatilatan iti idandanon daken ka, bakit? Basta agtrabaho ka ladta, tapno damat kwartam. Hangkang agdanag ta agururno nga akmat itoy. Tapno adan to iawit ko nga kwarta. Sana problema kanyak no di na kun pawitan, ta damot kwartak. Tiladyak kayat, kat ipadaksendak. Saan na po no kita anay danon kan ka, Rina? Sige, tane, agtrabaho akmanan.
Nagsakit ti sikat kung agtrabaho ito. Sige, bye. Bye, Rina. Kahit anyat ko na jay anak mo, nagsarita kayaw ansay. Wan, Bito. Data ka nun ti pagpawitan na iti kwarta. Rumbang laing data ti dadakkel na. Wan data tinagrig-rigat kang kwa na manipod si Kugko. Narigatan nakpa iti husto idin inawak ni Rina. Sa idin si Kugko siyam abulan nga inawawit ko dito tiyan ko. Siyam ayamat. Pitaw. Ay wanggaya man niya. Premature gayam idin ni Rina. Sa idimpas nga ikaw, man nagsaksakit. Puyatan na ta idi abang asasikaso kang kwana. Kanayon pa idi ama ospital. Wan nga ron sa itatadakkelan, makatulungan ka na ta. Ngam sa balit ang numar. Di matsadot nga asawa na. Naglalaingan nan nga ay. Iso nga ron day tatikunak. Nakiasasawa pa ilang amin ni Rina. Nagbakbakit la ko man na balasang. Nasaysaya at pay. Ala, bye-bye no kasta ti kayat na nga aramidon. Sinugsugan siguro da abalayan di asawam, iso akasta. Kastamat la ti atap ko nanang. Pinadakas dagiti katugangak tapno iso na ti pagpawitan ni Rina. Sana bale, tadamot trabaho. Agbiag ka nga uray awan tulong di asawam. Kan maysa, awan mo't anak yo. Iso nga awan parikot iti dayta. Tilaang maday, jay padaksenda ka. Madi ati kasta. Wan nga ron nanang. Isa medyo nasakit tinakam ko. Ala, bye-bye amlaang ida. Basta ipakitam asaan kang apektado anak ko. Agtrabaho kalata, kat agsingsingpot kalata. Saan kang agrebrebel day, anak ko? Nadto iti kwartam, Bitaw. Apay, banaw timpawit di anak ta. Dito ilaan? Imposible ay. Jakpat yan. Kat, alangan nga itad ko amin kang kangayang pawit na. Masapol nga agidulin tamot iti kwarta ta. Tapno ada kautan tano ada emergency ta. Nayunam, dabayadak iti online. I-deliver na siguro no madamdama. Ta out of delivery kunana mahit. Si Kama lang aro dalakla kaya mat. Manipod pawitan na ta dyan nakta iti kwarta o man-order ka iti online. No da makita mo orderam. Yakit uray ata mausar mahit. Mausar nga? Diyan order mo akapute, di mo maususaran. Nakabitin lang diyan sa lapayan. Ay kahit kasano nga usarag, kahit awan mo ito daw. Kay dolin mo sana kas dyan nakawara. Diyan order mo nga aircon. Nakawara lang diyan. Nagalas sa mahit. Peke mo't na dyan nga aircon. Nagdaklan iti picture. Hanggang no sumangpat. Sa ngadangan lagayam iti kadakal. Uman-order ka nga main. Uray saan mo matakasapulan or orderam. Adapay sana naluklukatan nga order mo dya kusina. Sumanali lang ijay. Bayam, talukataktaw no masangaw. Nayunam kit ginataw. May mayatan ti kastaw yung tagbisyo ak. Kaya't mao, ngayon nakagbartag-bartag ditakan agbababaay. Adto tili magasaut. Umanay daytan. Anayimaw na 2,000. Bay aman ta ornong-ornong, talakay kan baketan. Kano da emergency pagkastusan tangay. Adamat jay anak tayo jay abroad. Bay-bay ang natakot adadakilan. Da nagmun ayaan seng. Mayla, nadaman sumangpet nga order ka. Pakialam tuman niya. At dapat te order yu idinapan alawas, uncle. Di yu pa'y naala dito store. Ha? Mano aya? 2,000 pesos amin, uncle. Ala, yag mo nga roday. Utangag pailaan ka, bayadan to ni Rina. Agpaw ito iti dolyar. Ure porsentuam, tapno awan may bagbagam. Bayadan nyo pa'y uncle. Taimbak up ko ti collection dito store ko. Apay, di ka makaawat, Mayla. Awan pa'y kwartak ita, ta pagbayad ko iti sumangpet nga order ko to'y kwartak. Inton agpaw it ni Rina, agbayad aktukin ka.
Apay, anyat pagrekrekyaran yung ay. Dahito man amayla, sana makawawat. Imbagak lang aruran nga utangag, ta bayadak to nagpaw iti anak ta manipod abroad. Ngam sana makawawat. Mano aya? 2,000 ah. 2,000 lang? Aday, Aday tati 2,000 pesos. Apay ti ko na mawan makukwarta may. Ha? No ide kag tagtagibasitan na kami sanitan tadan pagkarit mi mayla. Ala, saan kayo mat atagtagibasitan, ante? Saan nga? Kano dandan di na kami pautangan ni di. Tamom nga wan pagbayad may. Ala, saan mat ante? Ay di ka naglibak mayla. Mala, idulin mo kay din ta 2,000 ta ukupam. Barang ibak nang mau. Mala, mapantan bitaw. Di mo tutupan ida, insan. Amumat ti ugali dan. Ay, grabe ti panagsasaudang agasawa. Sigo din akas jayda. Ngam kimaro mat alimastugdan idi naka-abroad ni Rina. Una, nang runa ita tay sudan ti pagpawpawitan ni Rina nga asawa. Lukas ta, talaga asaanan ang nagpawit di asawam insan? Saanan, insan? Hanggang ayos lang. Saan na tayo ti panggapwa ka mangguray ti asawa? At damat kwarta, tagtab-trabaho akmoy. Nasingpet ka ngamin unay, insan. Tagibasitin da ka dagiti nakaikamangam. Uray tagibas si tendak. Basta saan dak kumamot na padaksan ni di asawa. Hello, anak ka. Kumusta kan nga dito abroad? Ay, kastoy tatang. Makabanog. Nagrigat nga talaga ti ag-abroad. Ay, banog nga kan ka na yun. Bala, talaga kasta anak ka. Awan nala ka at trabaho. Kat kumusta kayo nga kanina nang? Mayat naragsak kami. Taada ka na yun kwarta may. Naawan kwarta may. Napudot ti ulo may. Kanayon kami nga agapa. Kat ni maningay, makit kay tayo. Ay na, di mo damagan na jay. Ta awan bibiyang min kenkwana. Aramidin na lang ti kayat na. Di mo pa lang amin sinaan. Ha? Awan may tultulong na ken ka. Nagbasit ti sweldura. Mabanbanugak nga rodan iti abroad. Nuag awidak ita. Hanak mat nga mayakan iti mayat nga biyag. Hanak mat nga bumak ng kanya na. Tahan nga amo ti agdiskarte. Masan kami nga rodan ken ka anak ka. Isa ano sinaam ni Maneng. Kayat may. Nanan, tatan, makisinsina mo tanjay anak yu kanyak. Tulungan na ko maamangay ayo kan ko na. Ay ayatag ti anak yu. No di na kan kayat ni Rina awan maramidam. Di mo ipilit ti bagim kang kuana. Wen mat nga main manay. Awatem ati gasat mau. Nakapoy ka nga main iti diskarte. Di mo lang arudan maikan iti napinta sa panagbiag. Di mo pa maikan iti anak. Ha? Mala, agawid kan maneng. Nuan niya ti desisyon di anak may iso ti masuraw. Di mo mabali na tubngaran. Nagpawitan jay anak ta, anseng. Hawampay mo nga rod. E di pala namin sa nakalman nga rurayak ti pawit na nga mawamatan. Nadilingat ta ti sweldo na. Diya ka mo Saan mo't amadildili edi? Apay ngay. Imbes ko mga on time ti panagpawit na. Nagsinadan iti asawa na. Ay, wen nga rodra At nanay, isun ti umawag. Ay, sumbata mo onlakay. Hello, nakang. Hello, tatang. Ay na, pasensya kayon. Hanak pa lang nga makapawit kanyayo. Amok nga rurayan nyo ti pawit ko. Anda nga may nangusarak iti kwarta. Ha? Apay, nangusaram iti kwarta anak ka. Ang kayo ko mga agungungat niya. Ada boyfriend ko ita Pilipinas kat imutang kanyak iti kwarta. Anya? Boyfriend? Apay nga kami ti kwarta. Hang ko nga inted. Inutang na. Bayadan nanto kanuno makatrabaho.
Sige tanya, do pa teramidak. Bye. Ay, Anya jay ko nana? Boyfriend? wine, bakit? Ada ka no boyfriend na. Kat isaw ti pinawpawitan na iti kwarta. Anya? Nananay. Isumarod pinagsina ta idakan manay. Tapno mabukudan ta ti ipawit na kwarta. Ngam na kinobyo mat gaya bain. Ang damit manen ka inagaw ta, bakit? Nay, Rina, ada kan anak kau? Ay, biglaan ti panag-awit ko, tatang. Tao may ko kumaidarom, jay boyfriend ko. Ha? Apay aya? Ala, sumra ka man pa'y. Kinukwarta anak na jay nga lalaki. Kuna na nga, baro, ngam, nag-adumat gayam te asawa na. Ada bakat nga asawa na. Ada middle age. Kanadag taon iti 20. Anya? Ay, kat idarom mo Marwam. Wan ko mga rod ngam ti question. Hang ko nga naidulin dagi jeres resebo, di nagpawpaw itak kanya na. Kailangan ka numat gayam dagi jay. Tapno ada ebidensyak. Anya? Ay, awanan tatang. Awanan ko kwarta kun. Ay, masadot akon nga agsublay di abroad. Nagregati trabaho jay. Ay na, aday jay Manila ni Maning balasang ko. Nakidagos pa'y laang iti balay ti gayam na. Tao madanin ti flight na. Ha? Ag-abroad gayam ni Maneng? Tamaburyong dito'y. Ta sininaam mo nga minon. Ay, hang kumat gamin nga makontak. Kasaok ko nanang. Nagsarita kami itay agsapa iti cellphone. Tanaamuak ti isasangput mo. Kat nasaukan ko na. Barang agbabawi nga agabroad. Ngam agragot matlat nga agabroad. Kat kunana pa'y nga awanan pakibiyangan na ka. Aniya? Nag-abroad nga rod ni Maning kat di nakon kinunta kapulos. In-block na pa yan iti social media. Sa bagay basol kumatkit dita syakti muna anang isina kenkwana. Ken ginulibak. Tadaket nga rod madi na aramid ko iti kalabas. Awan nga rodan ti damag ko kenkwana. Sa anak mo na nag-abroad tadyak manusan tirigat iti trabaho ije balasiw tao. Aglut-luto aklatan iti merienda dito'y sango ti balay mi ta isupay mata pangalak iti pagbiag mi kadag iti dadakkel ko. Pasaray agluaak, tunggal malagip ko ti asawak. Ngam awan maramidak ta dinakmeten kayat, nga oray kayat ko kumaamaurnos ti amin iti nagbautan mi. Alakastan, tugayem mo, Rina. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan, day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Kastimanti ko na ni Kabsat Josie, Dear Manang Bianang, nadunguak iti anak ko, kat namabalin siya kaya tapagtrabahuan. Ultimo iti unag ti balay. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Asino man ang di babae nga insangput mo dito'y balay. Nang sarsara ka manan iti dayjay Reggie. Ni Nicole na dyan anang. Inyawid ko inin iti balay ni Nicole. Jay sales lady, jay may sa department store. Di mat konak ajak kayat dayjay nga agbalin anobyam. Nanang. Maminsan pa'y makitak dayjay babae dito nagtibalay ko. Talaga makangagan kanya. Sales lady lang dayjay anak ko. Dinto mo lang makatulong kan ito nag-asawa kayaw. Jak kayat na marigatan ka. Magkita kalangan iti sa bali. Jak kayat dayjay. Alakit no kasta ti kayat yo. Makiwin na suwasak nga rod ka ng kuwanan, nanang. Kasta surotam ti pagayatak. Tapara mo laang iti pagsayatam dagito nga ibagbagak. Mala, ingkag palasan tamangan tan, Rejay. Unay kamatan, Reggie. Gapo lang ang iti sinasa utiin am kontra kanya. Makiwin na swas kamatan. Awan ka din ti karbangam ngagdesisyon para iti bagim. Pasensya ka, Nicole. Ngam panagkunakit husto ti inak. Iso nga gwin na swas na. Sumapol ka langan iti sabali a pakirelasyonan. Takas takmat.
Talaga siguro saan adata tinaituding para titunggal may sa. Ti ko namkit di na kaya tinapili nga inam. Okay lang. Nasaya at metkit taimbagam anasapa. Tano saan, ang mga nusyakmat lang ti ma-stress, no datan ti agasawa, no di nakgayam kabailan nga ilaban itinam. Pagan anukmat nga ti mamas boy, kun madikdiktaran akaskan ka. Angkal, nagpintas man na dya babae, oh. Makita yo ka de? Itakla ang makita dahi dya dito lugar tayo, ah. Ni Tyra. Kanakan ni kumparik apidring na ita. Sigo na nagnaod di Manila. Ngamita, andan sa trabaho na dito lugar tayo. Sa makipagnanaod di tabalay na kumparik. Andan nga ta boyfriend na nangkan. Single sapay mo't dayta. Awan makaiturad nga agaram. Agam saan nakasigurado. Parasek to man nga rod kag pasya di tabalay na tatapidring. Ay ket sika kaanakan. Kas lang amin kurso nadak di kaanakan na. Marikriknak anggal. Ison ti kagasat ko. Ay ket sapay la ko maa. Ta damat gasat mo ken kuana kaanakan. Naimbag nga oras mo, ading anapintas. Mabalin ti agpasyar. Aywan gayam, sabong parakan ka. Ni, tay samat lalakain na sabong data. Ha? Ala, sumrek ka. Agyaman na ka din. Aywan, siya gayam ni Reggie. Tay ramo tinagan ko. Sige, ibaga mo na niya tigagaram. Diyak kaya ti adupay apasikot-sikot. Kwa. Kayat ka nga raman. Ken? Dagta lang ti bagam? Nakasagarak amang ikasarken ka itanyaman nga oras. Sige, mabalin mong tagawid. Tatingi-tingak mo't nga muna tiriknak Anya ti amok no man nagdakdakas kagayam kat adadakas sa panggap mo kanya. Ni, awan mo't napudno ti panagayat ko ken ka. No kasta, sursuruang mga rutaguray. Kasta ngamin ti problema kada kayo lalaki kat. Di yu pa ammo na imbag ti babae ngam kayat yun nga sawaan. Kayat yun nga klunen da kayo dagos. Makaurayak ading. Sa anak nagdardaras. Naala kon ti pensyon ko anak ko. Kita amanday tuno kayat mo. Inggatangan ka iti branded a t-shirt. Inggatangan ka mo ten iti naimas asidaan. Tapnuditan agluto iti sidaan ta. Ayabantan ni Uncle mo Aloreto. Ta sigurado adita mo't la maibos ti ginatang kwaletsyon. Ay na. Agyaman na ka nanang. Talaga mo na. Di yung malipatan amin na paborito. At danto isuot ko itong sarong karak ni Tyra. Nanay. Apay, asino mananday tatayra. Tay ka barbaro nga armayok nanang. Magustuak nga tamot lang. Una nang. Tanapintas ni Tyra. Ken mayat ti trabaho na. Iso nga awan lakit di, tiag bali na parikot tsukin ko na. Diyak pa may pasar dito ta dinak pa mo't inaklom. Mala, lalaingam nga rod Tama nga no ison ti kagasat mo anak ko. Tako naman, tamayat ti trabaho na. Dakil nga ta ti sweldo na. Diyak ka muna nang. Mamuan tayo to agayan ayat kami. Tyra, agar-aram sa magkang kaniri, Jay. Wanante. Awam magkediti makunak iti day abaro ta nasingpot. Ken nagagad. Iso na lang ta medyo nangiwat jay inana. Awan agbayag anobya ni Reggie gapo iti inana. No siya kamay sante. Jak pagparikutan ti nana. Apay kumangay kusan mga iso ti makadwa kitag nanayon no bilang laang. Tay anak na mo. No kas pangarigan tada kayon to tagkagasat. Lumasin kayo adagos iti pagnaudan. Di mo itulok nga iji balay da Reggie ti pagnaudan nyaw. Tamangan no kalbaryo lang ti biyag mo ijay balasang kaw. Ay, jak mo titulok day ta ante. Amamudak mo ten. Jak kaya ti madikdiktaran. Ta adan bukod ko panunot ante. Sa anak mo ten nga ubi nga basit. Sapay la ko mga rod tagkatunusan kayon to iti inana.
Kamusta ati panagaram mo ka ni Tyra, Reggie Baraok? Diyak nga rin mo, no, danamnamak angkel. Nagrigat tumat kami na basahan tirik na. Sa bali ni Tyra, karagiti babae anak labas kanyak. Makita ka dagos na danamnamak karakwada, babaeng titig-tig na ida. Angam ni Tyra, kasla suplada. Angam ket di, entertainan lakmat, no kasya sarong karak. Saan ngamin ngagpapada, nagiti babae kanakan. Wan mat katiya, angkal. Naklunan nak ni Tyra, pakasara ka dagos. Rao, umanugot ni nanang mo Umanugot man wano saan, pakasarak ni Tyra, taay ayatik launa yang kal. Oh, agyaman nak Tyra, kunaklakid din awan namnamakin ka. Agyaman nak at di ka naumakan naupay kanyak, Reggie. Apay ko maamaupayak nga eh. Ay ayatin ka ngamin, isa nakaurayak. Ngamne, balagan ka, Reggie, Jak kaya talukunak, jak kaya timaluklukaw. Ha? Saan mo? Awan mo panggap ko amang lukukin ka. Ipakpakaunak laeng, tawan kabuteng ko, Reggie. Oo, Tyra, promise. Nasayat mat nga ron. Kaano nga ipasyar na kijibalayaw. Inton bigat, tayam ammo ka kaninanang ko. Naimbag nga oras yun, Nana. Aywan, awatan nyo dito pasarabok kada kayo, Kat agyaman ang itinabara pa ng pasangbayo kanya dito balayaw. Awan anyaman na balasang ko. Ay na, agyaman ang iti da ito Kinapudno na, italaang nga da ng yawat kanyak iti pasarabo. Manipod ka dagiti nagbalin anobi at anak ko. Nakagawa ko na. Tyra, mangantayon. Ituloy tayo ti agsasarita, kabayatan ti panangan tayo. Ikasar ko ni Tyra, nanang. Anya, kasar adagosan, nabiit pa'y matla na gayan ayat kayo. Kun itala amaam-amok to'y nobyam. Kaya't kun nga ikasar ni Tyra iti kabiita na panawin, magagaranak ko na yun. Ay. Ni, didak sa mo kaya taparay ti anak yun, Nana. Ha? No didak kaya ta ka okay lang makanyak. Makiwin na suwasa kun ni Reggie no nyat kunayaw. Ni, saan Tyra? Ay ayatin ka. Ikasar ka, uray saan nga manugot ni nanang ko. Bagbagaan man jay ka anak Manong Loreto. Apay aya. Mga sawa kanuki din. Kung nabiit na paila iti kayan ayat na. Ikasar na ka nun. Katubay ano kaya't nanti mga sawa. Agin inayat na lakit day, palubo sa maon. Kaya't ko kumangarod mo't amaam-am mo na imbag jay agbali na manugang ko. Nung ay nagalas gayam to ugali na. Saan mo na parikot na ita? Saan mo ta si katimaki din na? Jay mo't anak mo. Isabay nga iso tag-desisyon para iti dayta, kabagays. Apay, Reggie. Di pa'y nakariing tayo asawam. Anya turasan. Nasapa pa'y mat nanan? Bayan nyo lata maturog ni Tyra. Ta day off na matita. Ipapas na ti maturog. Kastaya ti rumbang agalad ti asawa babae. Rebeng na. Masapa nga agreeng tailutuan na kay ti kanam. Iso kuma ti mga sikasukan ka. Ala, baybayan nyo pa lang, nanang. Ay sana mabalinti kasta kanyak. Iso okay din ti agpasikasukan ka. Iso ti pagserbiam. Naglaingan ngay. Di kanto pa'y pagtrabahon apulos dito unag ti balay. Ay. Kita ang basita na ka. Di mo itulok ngandaran na kati asawam. Apayan, Reggie. Anyat mapaspasamak kininanang. Sumanao matitay. Kumanabtuog pa'y amin ang kagawaan. Kat kayong imasan pala titurog. Pasensya kan, Tyra. Di mo latan ikaskaso ni nanang. Wala, ituloy mo lata ti maturog. Ay, awan na. Jak makaturogan. Tanagariwawa mo ni nanang. Jak kaya ti kastagalad ti katugangan. Amo na maturog da tao, dumanabaw. Anyat kaya't na pagparangan ngay. Pasensya kan ba kayo? Jak manusan ti kasta kabalay. Isa alumasin talangan ni tipag na edan. Ha? Ay, mabalin ka di ayuman ko pa nga umuna ka ni nanang dahi ta abana? Anya? Damagat pa'y kan ko na. No umanugot alumasin tawa no saan. Iso, tiag desisyon para iti dahi ta.
Gumatang kantuman iti baro a washing machine, Reggie. Nagrigat nga usaran day tadaan. Marigatan mo ito nga grikos. Damagag to pa ya kaninanang numasa po na masukatanan ti washing machine. Amangan numasa ertirig nana no sukatan iti baro. Anya? Ninanang mo manan? Apay, anya ti parikot dito. Ay, Awan nanang. Malaw may kanri dyan ako. Nagarami da kiti merienda. Umay murabanan. Sige nanang, tulungak pa ni Tyra nga aglaba. Babae ti para laba, saan a lalaki? Di ka man nagpander di ta asawam, Reggie. Kakaisuna di ka pinaglablaba idi baro ka pa'y. Ala, umay kantag merienda kan. Oy Reggie, bigbigatan na kailad ka dita. Bumangon ka man, tayong kay tuloy ti lablabak. Ay, apay nga ibaon-baon mo mulat tantanak ka. Idento ta Jack Pulos paggarawan dito unag tibalay na ita. Tumakder ka dita ko nak Reggie na eh. Wano iwas-iwas kukan ka na ti walays. Saan mabalintikas ta kanya? Wan Tyra, bakit? Inak aglaban. Nagawan mo't ababain mon si Katayra. Talaga mapukaw tibayin ko no kasto ti mapaspasamak. Iso asadot tanak yaw takas taunay ti panang baby yung kwa Di makkalabunjing na tanak yaw. Nita, agolay magka. Saan atilay bagbagam? Nagar ka kiting asawa. Si kaayatin ang ipas nga ikan kwa Tako na metlan asino kan amang manmandar. Saan nanang ngam siyak ta asawa na? Iso asyak ti rumbang asurutan na. Tyra, bakit? Saan ko mamatakas ta ti panagsasaom ka ni nanang Kasano? Kat konsensyon na ti kinasadot mo. Masapul nga agnakam kan Reggie. Sana puro nanang latan ti balbalikas mo. Kat no dinak tong pala ni ti kayat ko mapasamak, nakarkarong agapata, kat amang ano sinaan kan. Saan dinak panawan? Ola, surutak amin na pagayatam. Mala, rumual ka nga rudan di ti kwarto, tas ikatagluto iti pangrabyan ita. Saan ko man anasken nga ibagak day taken ka? Nang runa ka, wan trabahom. Sika kumamatan ati mga ramid ka dagita. Nay, apaya si kamanan tagluluto, Reggie. Talaga asadot di asawa man niya. Nanang tangiwat yu. Isakit mo day di babae. No amok akas di ti ugali na. Diyak kuman immanugot ang nagkasar kayo. No amok kumamot abunjing tanak yo, jak kuman nakiasasawa ken kwa na. Awang pa'y serbina nagdakkelan ti bagina, tawan mo trabaho na. Heh! Isumat lagayam at Tyra tinagan mo. Takas kalat tigre adumuklos. Nagalas ti ugalim. Mala, Reggie, agao ka no nakalutukan, tamabisin akon. Ay namanong Loreto, nakakaasimot ti pampamay anday di Tyra iti anak ko. Ibaon-baon na mulatan nga uray si sasangoak. Idin to tadyak pulos pinagtrabaho ti anak ko iti unag ti balay. Di mon bakibiyangan di kasawa, Diyos ya ading ko. Basol mo mutlaeng Ta pinanuy-nuyam tumot ngamin ni Reggie. An-anderan mo tantay asawan Isursuro na laeng iti rumbang aramiden na. Saan panangander day jay? May sakamot. Kanunungan pa'y ti aramid da dya babae. Kat pudno magtibagbagak. Tulungam kit din ni Tyra amang bagbaga ija anak mo Nagdakkelan akarne ngam saan ngagtrabaho. Kababain kadag tinakaikamangan na. Nagmayat mo ti biyag mo, Tyra. Nagmayat ti bubuyam dit. Idin to tajay anak ko. Kat aday jay likod ngaglablaba. Kat basol na Imbagak mo ta sigudan na nga ilabadag iti murang meet no sana maurnungan. Ngamdi mo't dumdumngag. Ay agtalaw ka dito'y balay, minukas tamo lang ti ugalim. Agsina kayon iti anak ko. Di ka kayat aparakan kwa na. Parparigatam ti anak ko. Jak parparigatan ti anak yun, nanang. Isursurok lang iti rumbang aramidan na. Tabi na ibayan nyo mo't ngamin. Di makkel nga na pulustam mo ng aramidan dito nagtibalay. Agtalaw kan, saan na siya ti karkaritam? Ay kawan na, day talagayam. Anyaman ti pagrikrikyaran yun ayanan nang, Tyra. Pagtaltalawon na kun to inam, isa pasensya kan Reggie, ngam pumanaw akon. Ni saan Araramidak mo't amin na kayat mo, Tyra. Di nakpanawan Agpili ka. Sumurot ka kanyak, wano agbati ka iti unag tipal dato inam. Nanang, anya nga Di ka sumurot kan kwa na. Agbati ka, Reggie. Di naktubngaran, tawan na pintas amasakbayam no sukiram tinam.
Pangaasim ka din, Atayra. Sumurot kan kanya kang agawin. Pasensya kan, Reggie. Ngamtsak ka ba ilan ti makibagay itinam? No kayat mo, lumasin tan iti pagnaadan. Ay saanan? Tayson tumula, yuman mo amin itinam? Ikarik, jakon iyuman kaninanang ti amin a desisyon ko. Suruwe kon ti tumakdari ti bukod ko asaka. Panagnagkampay nga umuna day taa, Reggie. Ala, agawid kan. Urahin na kan inam. Ala, apa yan nagbartag ka, anak ko? Ayan ti tulbag ti motor ka. Di ka ang motor, tanabartag ka. Igil ti tulbag ti motor. Ang wala ako nung duyutan. Bungag ti saraming nagititawa. Mesa! Uwan, anak ko. Mabit lang nga rod. Ag-helmet ka nga rod, anak ko. Hello, Manong Loreto. Apay nga mawag ka? Ayan mo, Jose. Ay na, intaray da i-hospital ni Reggie. Na-disgrasya, nagmotor. Anya, kahit kumusta ka no ti kasasaad ng ay Manong? Ay sagana ka, tatagasin ka. Mapantay di hospital ni tamat laang. Alang arod, Manong. Ay na, jay anak ko, aya. Nanang, Uncle, nagsakit ti Rupak. Apaya napendaan ti Rupak. Naitama iti kayo ti Rupam, iti na disgrasya ka. Kat iso tinapuruan, anak ko. Anya nga hindi tsurak, Nanang. Hidya ka mo, tadyak pa'y nakita, anak ko. Mala, agpaimbag ka kaanakan. No, hapay mo't kami na nagmotor ka na bartag. Naimbag ata nalasatam rajay apan nakadisgrasyam. May kadwa ambyag mo na ito. Iso pag nakmam rajay anapasamak. Nanang... Ala, di ka agsangit, anak ko. Agimbag ka pa'y. Nakalasmatan ti Rupak, Nanang. Apay nga yakas to'y. Ala, agimbag tumula ang dayta, anak ko. Gagangay na, ta-fresh pa'y latisugat mo. Adung amin tinadait apasat tarupam. Adgan adinak kayat jay asawak. Takastuyan ti Rupak. Da kayong amin. Ha? Pinapanaw yung amin ni Tyra. So nagbartikak. Basol yun, Nanang. Pakawanan na ka, anak ko. Di na kumansideran. Ay, ayatek ni Tyra. Diyak kabala na mapukaw ko itibiyag ko ti babae ngayon ay ayat ko. Naimbag nga oras mo, Tyra, balasang ko. Ni, da kayong magayam, Nanang. Sumra kayo, Agyaman ak, Tyra. Balasang ko. Mabalin ka di nga agsarita kayo, iti anak ko. Urayan na kayo, iti balay. Sika, tisapsapulan na, balasang ko. Kanayon nga agsangit. Agawid ka kuman, iti balay. Kat, kumustan nga dyan anak yun, Nanang? Kasjay, madama ti panagpaimbag na balasang ko. Agpakpakaasi, agpakita ka kumaiti anak ko. Barang mabang-aran tirik nana. Sige nga, Rod. Mabiit lang ang tagrubuatak, Nanang. Unay kamot ngaminan, Reggie. Tila inararamid mo mat ngamin. Pakawanan na kumatayra. Ay ayag unay ti bagay. Addan adinak kayat gapu iti kastoy alangak. Sana kasta ti karabaw ti panagayat ko kan ka. Tapno panawan ka iti kasta ka sa saad mo, Reggie. Agyaman Tyra. Pangasim, agsublikan di ti balay. Ti saludsod, maklunak nga ta ni Nanang mo nagsubliak di ti balay yo. Urekas kasano, kayat kang asikaswan. Tulungak ni Nanang ang mga sikasukan ka, tapakatkat nga rodan. Silulukat tatoy balay para kan ka, Tyra. Pakawanan na, gapu iti kinaingratakan ka iti kalabas. Katagyaman na, tasaan mo apanawan ti anak ko, balasang ko. Pakawanan dakmat Nanang. Aklunag ang naglablabasak, gapu iti panang sungsungbat ko kada kayo. Awan day jay kanya kun. Siyaktiin mo na. Amok ang napilitan ka lang ng aramid iti kasyay.
Agyaman akmanen tay rabalasang ko. Ket ikarik, jakon pakibyangan ti panagdenayo nga agasawa. Inino ta nagimbag ta anak ko kat apaman apimigsa nagsapul meten iti trabaho na. Jakon pinakibyangan ti panagdenada nga agasawa ta jak kayat asyak manen ti pakaigapuan ti sanda pakinawatan. Kat kaasin na naurnusan ti panagdenada. Kat adan dua nga anak da. Alakastan ti gayem mo Josie. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo.